16 number nomati constituency kaparno sarthi kling arong ta APSLC asong tumsik civil awareness amai kedeng pong Carly tang kabin rong pipi chikimo amen pen second running football championship angdong kiti aja met kedeng pong bangso mai long BJP pen COC APSLC asong long don phoke bracket thom ahem tumatum APSLC asok apuru pangchodun thulo la pen kedo thip pen non ke bangji MP kilik ahut ke claim rapet dam rapet po puse pini pajur po pontang do bangso mai long aluhia man pen ngi chitong don APSLC Central Committee amai pu je ai katha chunbang sarkiri rong phar Bikrom hanse pen chenglok penang an ki thege dinga tu chitong don long live sexy long live long live long live sexy long live long live long live sabarati long live long live padana sexy padana ma padana EPSLC padana ma padana EPSLC padana ma padana dak inut lo hauraghat constituency por koma men mata la pendisia bang ke harong khang constituency ulap aprang ke la dak ke la hauraghat hara rong khang galilo rong khang anda la hauraghat anda rong khang ha kar kok antolo la anda rong khang sai sel aprang ke la pen dipur ko a constituency hapu lake soy terang si kurlo lapen kongres pen lapen hai ta hai CC committee pen arrange si letum dak awareness program lapen mass joining dolo ladak retesting hi PS pen amatsi BJP atum don hokke bracket thom pini APHLC along nang join dun lapen munita dak bang pharup ho bagador Labangso second running football championship ke pathu ponalong chipatir pipon lake Hongkram Adarsa Sport Club ahin pensi chipatir pipon la pendi hi namu chipatir pipon lake Carly tang kabin rong pipi achikle mate North East Karbi Life along ke claim abangpu longki rongpi ahin pensi di hi namu chipatir pipon la ben labangso second running football championship angdong ke tipon along man peng ke thepeng ka chitong dun ake ha Mirdan Kiri Rongpi Advocate Hongkram Sorkari Gambura ke hai Longki Teron Hongkram Adarsa Club President ke hai Ruby Singh Singnar Hongkram Sport Association President ke hai Bor Singh Teron Vice President ke hai Pida Singh Terang Arkoi Singnar Khor Singh Senar Horen Terang Khon Singh Teron Sarthe Lapen Karlitang Kabin rong pipi api apo lapen chikle bang pli lapen aneng pimaratum chitong dulse karbi poho pen archo ponse ajay me insam jin pen pachun ponlo kidam tang aning kan surihini rengkoi arkoya chiklo ni pai kreser kep hom kuruwar ni Hongkram Khonsing Tiron Amerika Rarong Pi Lapen Kadom Singnar Pia Supia Kibisi Carly Tang Kabin Rong Pipi Labang So Pier Tepen COC Apia Po Achikle Bang Pli Lapen Aning Pimar Bang Thomat Mapan Chekak Tekang Lo La Silapua Nara Chikle Lapen Apia Po Tomathasi Kai Kekireng Et Vera Son Pier Telong Amen Ke De Vera Nang Jipu Simathasi Chikimo Amen Pen Running Football Championship Kapathu Kenam Tang Surihini Rengkoi Raisi Pai Pai Chiklo ni phai ko rahini ani stame ke chengsi angdeng pipon lo lason si non pining abang setame bata hini aparman Carly tang kabin rong pipi amen pen puthot second running football championship aparman setame insam jin pen pathu pon se angdong kiti ani setame insam jin pen pachon pon lo angdong kiti elong chepate pon lake bothalang so academy la pen Hongkram mangbong chedai pon se Othalang so academy tum gold 3 pen chipahai ponse jame insam jin pen pachun ponlo Borthol per Priyanka Balmiki report News 18 Difo Halang lihan lang Hongkram Sport Association lang then Nilitum long kai kita nakar jab dun thip lapen
Mang cerap dun wer bang fulo. Nili tung long na cetong dun mo. Alang lita inut ning kemesen others to sport club along. My two. Alang lihan lo koreng tada. Alang ni kau litang ini ngantin ini orang yang berkaitan kecok ani masih ini kecok ni lah masih ini tu abang so alang itu kan turun rete udah alang itu laan akhir sungguh laan apa kau pen sekarang alang itu ning kemi pen abang so apa kelan pacun pinain tu masih ini tu ahil dah mengkram kali sport session presiden ahil napan macam ini kan ini tu malang tu kan on setami ini tu nang plan pidun po ban ini tu macam pada dun po balang itu makan ini tu ni juga apa yang sana kasalang itu